njengoba besisatheshelele ey'tolo besathatha amandla besayolanda umdlandla wokwethulela-ke le ngqayizivele yohlelo oluconsisa amathi ekhaya jikelele okuyilolo lolujaqhwaba uhlelo lwesidlo sasekuseni olusakazwa ngesinguni kumabonakude phakathi nasaqopha umlando nyakenye. Hhayi-ke omunye wathi kuyi-boyfriend yakhe, baby bengisacela izinto zokugcoba, ngicela imali ukuthi ungiphi imali yokuthatha izinto zokugcoba. Laphendula kiso lathi, hey baby lalela, hambe lapha eklinikhi ufike uthi une-rash. Bazokunika i-aqua cream wena nje ubese uthatha two njalo uthathe yodwa neya. Igama lami nguNoxola uMakwamali ihlabana limhlophe qwa. Intokazi yasondini le ngasesishayamithetho sesifundazwe esidade sawubona mbukeli sikubingelele sikwamukele mangabe usanda kuhlanganyela kanye nathi kanti mangabe uqale nathi ihora ngo-6 o'clock siphinde sikwamukele. Phinde sikwamukele mbukeli singena kwihire yesibini yenqubo. Mhlawumbe ke abanye sele bedikwe yiyokosa amehlo abo athe ntsho kwindawo baza kuya kuzo kokuhlwa namhlanje kanti ke ingapho ubulumko mbukeli ukuba usiphe indlebe ngoba mhlawumbe ungeva iindaba ezingathi zikulumkise zikusindise ngaloo ndawo ofuna ukuba uyindwendwele ukanti ke xa sijonga kuvimba wethu nangamanqaku esiwenze kwiyure ngaphambili liqalile ke phezolo ityala phakathi koMzantsi Afrika nelizwe lakwaSirayeli. Oku ke kuza emva kokuba uMzantsi Afrika umangalele iSirayeli kwinkundla yezobulungisa yehlabathi i-ICJ. Usapho ke lokwaphela laseMpopo luthi alukwazi ukungcwaba umntu walo ngenxa yokunqongophala koogqirha boqhaqho lwemizimba. Kanti ke mbukeli nakule yure singena kuyo kusekuninzi esiniphathele kona isimo sezulu ezopolitiko ezemidlalo dibala ntonela ningazilibali imvumi kubalekolo namhlanje ku Friday isendimlo ke unonkanyezi kalubisi masijonge eziphala phambili. Palestinians who were there felt, and many of them cried, because they have a sense that South Africa is possibly the only country. Umengameli uCyril Ramaphosa utuse izethulo zikahulumeni wakuleli ecaleni eNingizimu Afrika elivulele lakwa-Israel enkantolo yamazwe ezobulungiswa i-International Court of Justice. When our legal team was arguing, the harmony, the unity, the togetherness, this is a team. And we have great expectations. Iqela loMzantsi Afrika lepolikhatywayo iBafana Bafana selintingele emajukujukwini lisingise e-Ivory Coast. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uye wancoma unikezelo lukarhulumente ngetyala lokubulawa kwesinzi okanye kwisinzi ngakwilizwe laseSirayeli kwinkundla yehlabathi yezobulungisa. Ethetha kwindibano ye-ANC eMpumalanga phambi kwemibhiyozo womhla wokuzalwa kwalo mbutho, uCyril Ramaphosa uthe uzive enebhongo novuyo xa ebona umphathiswa wezobulungisa exoxa elityala. Urhulumente waseSirayeli uza kuthi thaca ityala lakhe enkundleni namhlanje. our legal team was arguing our case. Inxusa lasePalestina eNingizimu Afrika uHanan Jarrah lithi icala elivulwe elakulele enkantolo yamazwe ezobulungiswa i-International Court of Justice libuyisa ithemba ezakhamuzini zasePalestina. Lokhu likusho emva kokuthi ithimba labameli bakuleli lenze izethulo kule nkantolo lapho iNingizimu Afrika imangalele khona elakwa-Israyeli ngelithi lizama ukuqeda nyango umphakathi wasePalestina. Nanjengoko igqiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika lithe thaca ingxoxo kwinkundla yezobulungisa yehlabathi eThe Hague kumzi wozakuzo wasePalestina ukweli loMzantsi Afrika, amakhulukhulu abantu adibene ngelokubonakalisa inkxaso ngakumaPalestina. Abemi basePalestina babambe ngazo zibini ngenkxaso abayifumene kuMzantsi Afrika. As a Palestinian, I feel humbled and privileged to be serving in a country like South Africa, where the president, the people, the government, everyone has that much respect for human beings and for humanity. Ukanti ngamazwa liqela xhase linyathelo lithathwe nguMzantsi Afrika. We had seen massacres of the Israelis. We have seen
people dying for no reason just because the Israelis decided to punish everyone for their occupation. And they want to be the only victim. They don't allow us or the Palestinians even to be victims. Now I think today things have changed. Today we see Israel, it's a historical day. We see Israel being prosecuted in front of the whole world by a country which is not directly involved. I wanted to watch this historic sitting of the court and this historic move, this brave move by South Africa, which is completely supported by Turkey. Turkey was one of the first countries, together with Malaysia and OIC, to come out in support of South Africa. The first thing that we have to keep in mind that we are not talking about the war. We are talking about genocide. We are talking about massacre. So since the very beginning, the Cuban government have supported the Palestinian cause. To kill kids, mothers, grandmothers, it's not something that we can see just passively at home. Kulindeleke ukuba iqiza lezomthetho lakwaSirayeli liqalise ezalo ingxoxo ngomso. Abarhanelwa basixhenxe bakwilizwe laseNigeria bamanje eFentile eGauteng ngezityholo zokuxhwila usomashishini waseNigeria. Amapolisa aqinisekise ukuhlangulwa ngempumelelo kwalo somashishini phezolo liqela elichasene nokuxhwila. Indoda eneminyaka engama-48 ubudala ixhwilwe eFortsburg eGauteng ngoLwesithathu. Isithethi samapolisa kuzwelonke uAthlenda Mathe uthe eliqela lilandele umkhondo wexhoba kunye nabarhanelwa kwindawo yokulala eRandburg. In less than 24 hours, the SAPS team traced the victim and suspects to a lodge in Ferndale, Randburg on Thursday evening. 6 vehicles used by the suspects have been seized and impounded for further investigation. Money that was allegedly withdrawn from the businessman's bank account has also been recovered. In the last 2 years, the anti-kidnapping task team has arrested at least 300 suspects where victims were kidnapped for ransom payments. Mbukelike okwamanje ake sibheke sibone ukuthi kwenzakalani lapha kwisimo sezulu.
Mana we, shabin om, shabin bos, shabin koko, shabin lane. Bomi tongo mine kumene nawe. Open your ears for the heart. Champagne, can you know what I feel passion? Oh, when I let them move, can you let me alone? Oh, when you get it sound, challenge, go be clean, that's up to live a kind. Man away, shabby come, shabby bones, shabby coco, shabby running. Go be tongue, I'm in a command now. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. I-2023 Africa Cup of Nations iyaqala ke ngomso apho ke iSenegal izakuzama ukukhusela isithaba esiphumeleleyo ngoFebruary ka-2022. Ilizwe ke lizakusingatha i-Ivory Coast liza kujonga ukuhlutha esithaba kwi-Lions of Teranga. Njengoko ke iza kuba ngabanye babaqatswa abaphambili njenge-Algeria, iCameroon, i-Egypt, iMorocco kunye neNigeria. Ukuva banzi ke ngale tumente ngoku sinayo umhlalutyi wezemidlalo ozimeleyo uLuthando Zibeko apha e-studio. Luthando, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Unjani? Molo sisiphilile. Ndiyaphila nam. Njani wena? Oh, bungekandibuzi. Ewe kodwa ke ndiphilile ke. Philile nam ndikhala ndisiya phambili ku-ambulance. Hayi, kuthiwa sigawula sirhuqa sikhohlela siginya. Yes. Soze sibuyele ngamva. Oyibambile. We, i-Ivory Coast iza kube isingathe le tumente kulo nyaka. Ndiyafuna uqonda into yobana yintoni esingathi siyilindele kwitumente yengomso xa izawube isingathwa. Manibulele xesha ndibulise kubabukeli. I-Africa Cup of Nations lithuba lokuba sibhiyozele i-sport Africa. So ingakumbi kulamazwe Central Africa ibhola yathandwa pha. It's like a way of life. Yeah. So bendithetha ne-senior journalist uvelile Mnyandu osepha Ivory Coast fike izolo ebusuku. Sithi abantu bakhona, they are very excited about the tournament, and ndicinga into yokuba Ivory Coast ibikhe yayiwina le tournament 92 and 2015 izoba lelinye lamaqela aphambili andicinga uba angayithatha le ndebe. Izitadiums zizogcwala ezokumbhiyozo weAfrica, and I think we should brace ourselves for a very good tournament. Yeah, and iSenegal iyabonakala into yokubana zintshatsheli ezikhuselayo. I mean, xa ujonga mhlambe babona bezayikhusela ide yoqwela because bonke bajonge esi sithaba. Akukho lula ukukhusela indebe Africa Cup of Nations. As ubuyakhumbula South Africa yawina ngo-96,
98 bezama but baphela ku-final. So akuzubakho lula kuba xa ndijonga abadlali babo, umzekelo Sadio Mane, Benjamin Mendy, captain yabo uKhulibay, baye bemka apho bebedlala khona eNgilani ngoku badlala eSaudi Arabia. So ndicinga into yokuba badrophile nje kancinci, and also in terms of age abekho apho kulaa mgangatho bebekhona. Ndicinga uba izoba yi-challenge yabo leyo, and ke xa uyintshatsheli uba phantsi kocinezelelo kakhulu. So ndicinga into yokuba andiqondi into yokuba banako ukudefenda isithsaba sabo. So i-Egypt yona ibonakala into yobana lelona qela elinezithaba ezininzi xa kujongwe apha kwi-AFCON. Ingabe eli qela mhlambe lisingalibona lisandisa le record? Xa kusiwa kwitumente awukwazi ukuba uyibale ngaphandle Egypt. Lelinye lamaqela phambili eAfrika. Nathi singabafana basibetha ngo-98 kumdlalo wamanqam. Banomdlalo phambili ke ngoku uMohamed Salah. Endicinga into yokuba ukuba Mohamed Salah usefomini, ndicinga into yokuba iAfrica is in trouble. Kuyobe kusindwe ngobethole because nansi ibafana ibekwe kwigroup esingatsho into yobana inzima kakhulu, idityaniswe umdlalo wabo wokuqala uzawube uhamba nemali. Kuzoqhawuka unobathana kuba senze nje simincile. Imali liqela ungasoze wazi ukuba kungenzeka ntoni kwitumente. Sidlale nabo I think from 2013 uzotsho ngoku izigaba ezithathu, 2 draws, sababetha ku-friendly match 2019. Kodwa kwitumente liqela lithi lizimisele. Andicinga into yoba iSouth Africa funeke bacinge about into yona abanothi bayenze kunoba bajonge uba leliphi uba yintoni iqela elo. So funeka sifocus kwi-preparations and sibelieve kwitalent esinayo, and I think lixesha elokuba nam ndicele and abalandeli beSouth Africa kunye nenzalelwane zelizwe ukuba sithi rally behind Bafana. I always have challenges before tournament, you know, trying to convince my friends that Bafana bazoba right. So I think Bafana bazoba right. Hugo Bruce wenza umsebenzi oncomekayo kunye noHerman Jikelele and bafuna inkxaso yethu. Uthetha apha nge-preparations, ungathi mhlambe ba-well prepared for lo mdlalo, kwaye ke xa sijonga kubadlali njengoko uncoma umqeqeshi uHugo Bruce into yobana wenza umsebenzi omhle kakhulu. Ngabaphi mhlawumbi abadlali oqonda uba ubathembile ka aba badlali, kwaye ke ubona into yobana sizawuhamba sifikelele phi kule tumente? I-preparation xa ndiyijonga ikwizigaba ezibini, uba prepared physically, ube prepared mentally. And ndicinga uba physically ii-players zethu zi-fit, and I think mentally ii-players zethu zi-strongo. Xa ndijongile siya kodwa siqhwalela kuba uLil Foster akakwazanga ubakho kunye noMuthiba odlala eFrance abakwazanga ubakho, abadlala kwi-follows phaa phambili kubafana. So loo nto leyo iyasiqhwalelisa, kodwa ndicinga uba itournament sayiwina ngokuba sibe ne-backline eliqilima. Zindaba ke ezimnandi ukuva into yokuba umvala obingathi ufumane ulonzakalo uzobe ulungele lo mdlalo ngolwesibini. So ndicinga uba umvala Ronwen Williams bazoba key kunye noMukwena apha esuswini, ngabo abadlali endicinga uba bazoba key ukuqinisekisa into yokuba siyakwazi udlulela kwisigaba esilandelayo se-tournament. And I think it's possible. We just need to believe, but we can believe all we want. Abafana, they need to believe in what they can do. Yes. Maybe suse ubelieve sithi no. Funeke sibe kwi-stage of knowing, because i-belief sisakholwa masiyiqonde sazi ke ngoku. Mhlambe ke enye yento engabakhuthaza kukuba noko bazawufumana ama-bonus. Could that be i-motivation yokuba mabaqhube abafana? Masivuyele into yokuba masiyincome into yokuba kubekho statement that were conflicting between SAFA and maybe, you know, the media, but kuyavuyisa ukuva uPesitawu omnye wabadlali abaphambili eSouth Africa umzekelo
endicinga uba nayo uzoba key kule tournament esithi akukho ngxaki ngento ezidibene nebonus. Imali ingakumotivata to a certain point, but eyona nto imotivata kakhulu yindebe and also ne-opportunity oyifumanayo as umdlali to represent i-country yakho. And ndicinga into yokuba i-players zikubafana bafana, they are matured enough not to represent themselves but the country, the badge, you know. So ndicinga into yokuba nantso into zobakhuthaza, knowing that 55 million South Africans bazobe bebaxhasa, bane-families zabo ezobe zibukele, and more than just imali. Imali, it's not everything. Xa ujongile kula maqela onke aza kube ebeyinxalenye ne-AFCON, ungathi mhlawumbe leliphi iqela esingasibona libuya nendebe? Ewe sithemba uMzantsi Afrika, kodwa ke xa sowuhlalutya ngezemidlalo leliphi iqela ezabuya nalo? Kunzima ukutsho, kodwa ndijonge iqela elifana ne-Algeria. I-Algeria beluwine le ndebe ngo-2019. Umqeqeshi walo ngomnye wabaqeqeshi abaphambili e-Afrika, uJamel Belmadi, and banomdlalo phambili uRiyad Mahrez, obedlala ku-Man City but odlala Saudi Arabia naye ngoku. And ndicinga into yokuba banesakhono and bane-experience yokuba bangayiwina le tournament. Kodwa ndicinga uba zikhona i-dark horses ezifana ne-Ivory Coast, amaqela afana ne-Morocco. IMorocco awusoze wazi uba izoba njani ku-tournament. And iqela elifana ne-Nigeria, I think also lingenza umahluko. I'm a bit worried about Ivory Coast because the pressure can be too much. I remember bendise Ghana ngo-2008 to cover the Cup of Nations. Uxinezelelo iGhana ephansi kwalo, kubanzima phaa. Awukatshintshi into isimo safana. Yes, so ngoku Ivory Coast izoba phansi koxinezelwa kakhulu, and bayihosta le ndebe since 1984, you know. So abantu ayikho enye into abayijongileyo bafuna uwina. So I think the pressure is going to be too much for them. So I go for Algeria. Hey, asiyazi biya eyozala Nkomoni. Eluthando earlier on wathetha ngexaso kakhulu singuMzantsi Afrika ekumele basiyayinikeza ibafana bafana. Siyaqonda into yobana ewe bawenzile umsebenzi, nathi sawenza wethu umsebenzi. Ndiyathanda into yokubana uphinde ukhuthaze kwakhona abalandeli balapha eMzantsi Afrika, because siyawazi umohluko nendima edlalwa kakhulu ngezemidlalo apha eMzantsi Afrika. Ibhola into yethu. Abadlali ngabantwana bethu, you know, our brothers. And ndicinga into yokuba ewe asikhange siqhube kakuhle kwiminyaka edlulileyo ngezizathu ke endicinga into yokuba abadlali it's beyond, you know, abadlali. I think there are other factors ebezibangela uba singaqhubi kakuhle kwitumente. Kodwa oko kufike uHugo Bruce ikhona i-progress, and ndicinga into yokuba eMzantsi Afrika masiphume on Fridays sifake izikipa zethu zabafana bafana, si-support abafana bafana, because into eyenzekayo even nakwi-social networks must send positive messages, because into eyenzekayo xa si-positive as a country, you know, it sort of rubs off ne-players, you know, they can feel energy it. Energy is contagious. Yes, they can feel it. So I think if we go all out and support and be positive about Bafana Bafana, I think they can make a difference. And I don't, in football, I can't do impossible. And sibethe Morocco umzekelo apha enyakeni, and Morocco ile ibabazwayo. So ndicinga into yokuba abafana bafana, they should take that confidence to Africa Cup of Nations, and thina as abalandeli we should have confidence kubafana bafana. Ewe siyazi kunzima, but we should have confidence, and when we have confidence anything is possible. So please guys, go out there
let's come out. Namagwijo, literally yes, abo bazobebukele kwindawo ngendawo. Masixhasa abafana bafana. Let's support the efforts. Let's trust, yes. Let's trust them. Let's support the efforts of Gasafa and Hulmend. South Africa goes back to where it was 1996, number one in the continent. And xa sijonga nje ezemidlalo zonke kaloku naka namabhokobhoko asenze sazinca babuya nawo naba bafana basibathembile into bana bazobuya nayo, and it's amazing indlela mhlambe ezemidlalo isibumba sonke sibe yintwenye kuba kaloku sijonge ibafana Luthando enkosi kakhulu ngokuba nathi Sisikole ndibulela kakhulu ngelixesha, and hopefully xa ndiphinde ndihleli apha ngenye imini sobe sicelebrate abafana ngendlela abaqhube ngayo ku-tournament. Akunyanzelekanga uba beza nayo indebe, but sithi no, as a country we're proud. Ndiyabulela kakhulu ngelithuba. Sibulela thina. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke ebesinaye binguye uLuthando Zibeko ebesichazela banzi ngoko singathi ke sikulindele pha kwitumente ye-AFCON. Nathi ke sithi untshu bafana hambani kakuhle nibuye nayo ekhaya. Masithi Chris Bhatala Matyala qiniseka ukunqubukele i-Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele umbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi kusibele kuseni ngehora lesithupha kuze kube manje ababukeli basahlezi nathi okusho khona impela ukuthi basithanda kanti nathi ke sinithanda kakhulu. Khumbulani ke babukeli ukuthi niyakwazi ukusithola lapha ku SABC Plus. Download nje i-app uzokwazi ukuthi usibone noma ngabe ukuphi, ungahlali nje uphambi kwe-TV endlini kuphela. Wazi ukuthi noma ngabe usathe etshwe kancane, usasemonto, usaseteksini, ububheka, usasestimeleni, ubusibuka, noma usufika emsebenzini uthathe ikhefu nje uyazi ukuthi na ikuphi nalapha ozobukhona uyakwazi ukuthi ke usibukele. Injalo kaloku awukwazi into bana uqala usuku lwakho yazi kona mamtshali indlela oqala ngalo ubusuku bakho ludefine yonke into. Ngoko ke kuhle kakhulu into bana uqale usuku lwakho nathi kuba siza nendaba ezimnandi nangona ke ezinye zibabuhlungu ke ngenxa yezinto eziqhubekayo, kodwa kuhle into okubana uxhobiseke uthi uphuma ngomnyango ubusazi ba yintoni ekujameleyo. Zininzi ke wena mamtshali izinto ezawuthi zenzeke kuwo lo nyaka ka 2024. Enye yazo yi-AFCON esijonge kuyo. Ngiyamuzwe nxenxa abalandeli bakithi ukuthi ke let's rally behind the boys. Yes, let's cast the boys. Kuba uMzantsi nyani sentsho xa ujonga ezemidlalo ziyasibumba singumzantsi Afrika nakubeni ke zikhona ingxoba kaxaka, kodwa xa kuthiwa nantsi into iphesheya siyabumbana, mhlambe upink uyellow ublue kodwa siba yinto enye. Sisakhuluma ngento enye ke mbukeli sizoqhubeka ngeindaba esikuphathele zona namhlanje. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi ke umonakalo odalwe ezikhukhula zakamuva nje uzoba nomthelela omubi ekuvulweni kwezinye izikole ngempumelelo esifundazweni. Imvula namandla ihlasele eindaweni ezahlukene esifundazweni yadlula ke nemphefumulo yabantu abangaphezulu kwama40 ngozibandlela nyakenye. Sekunokwesabela ke ukuthi ngabe ukufunda nokufundisa kuzothinteka kanjani njengoba phela izikole sezovulwa ngoba ke nazo phela ikhahlamezekile ilezi ikhukhula zaphinde ke futhi zaphangwa. Ukuxoxa nathi ke kamanzi ngalolu daba sixhumana ngohlelo lweZoom nonobhala wenyunyana yothisha isathu KwaZulu-Natal uNomarashia Caluza. Nomarashia sikubingele sikamukele ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Nomarashia besicela nje uthi uku-unmute sizokwazi ukukuzwa. Oh sorry, angibingelele kunina ngiphinde ngibingelele nabalaleli besemakhaya. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Nomarashia umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ubika ukuthi izikole eziningi zingase ingakwazi ukwamukela abafundi njengoba kuvulwa nje izikole ngesonto elizayo. Engabe othisha nothisha nhloko bangakwazi yini ukusebenza ngaphansi kwezimo enjalo? Kuzoba nzima kakhulu uma ngaba ingekho into eyenziwayo ukwenza isiqinisekiso sokuthi uma ngaba kuyisikhathi ngomsombuluko kunye nolesithathu lapho kufanele kufike khona othisha nabantwana ezikolweni kube ukuthi seyikhona izinto ezenziwe ezinjenganokuthi kutholakala i-temporary accommodation engasebenza njenganama classroom ukwenzela ba abantwana bakwazi ukuthi kube nendawo lapho bezosebenzela khona. Ngaphandle kwaloko kuyoba nzima kakhulu, kodwa ke siyazi ukuthi akuzona zonke izikole
zaKwaZulu Natal ezikhahlamezekile kulezi zikhukhula, ikakhulukazi sikhuluma ngezikole ezilaphaya kuThukela district nasemzinyathi. Then ke ezinye seziyokhahlamezwa nje ezinye zezinto, kodwa njengamanje esikulindele ukuthi kube ukusebenza around the clock kuma stakeholders, ikakhulukazi iDepartment of Education, ukwenza isiqiniseko sokuthi yonke into imi ngomumo. Uloko kuyofanele bakusetshenziswane nemiphakathi, kutholakale indawo lapho bangakwazi ukuthi kusetshenziswe khona njenganama class kulezo zikole ezikhahlamezeke kakhulu. Usakhuluma ngayo umnyango wezemfundo noma Russia sizwile ukuthi uzohlinzeka izikole ezikhahlamezekile ngamagumbi okufundela ngoma hamba ngendlwane. Ingabe niyazini ukuthi ke lamagumbi azobanela bonke abafundi? Njengamanje i-region yethu ngale ngakhona koThukela nasemzinyathi basebenzisana ngokusondelana kunye nomnyango wezemfundo kuleya ndawo. Obekusenziwa njengamanje kwenza i-audit ukuthi esiphi isikole esilimalile, silimele kangakanani, bangapho mahamba nendlwane noma mobile classes adingakalayo, okanye isikole akhona yini ama classroom angalimalanga ongakwazi ukuthi abantwana baqushiswe khona noma bebaningi. Lokho ke kuzodependa kakhulukazi ukuthi njengoba kade kuyi festive into embi, umnyango ukwazi kangakanani ukuphumana nalabo abasupplya ama mobile classes. Ingakho sisho ukuthi kungenzeka ukuthi makuvulwa kube ukuthi ezinye zezikole azikakasizakali ngokuthola lama mobile classes njengoba umnyango uzobe usasebenza lolo hlelo. Uma ngabe ke engakafiki ke lama mobile classes njengoba usho noma Russia mhlawumbe likhona yini uhlelo likhona, lokho kusho ukuthi mhlawumbe izingane zizohlala emakhaya zilinde kuze kufike lawo ma class, noma mhlawumbe zikhona ezinye inhlelo ezingenziwa kusalindwe lama class angohamba ngendlana? Iziphakamiso zethu eminyangweni ukuthi akubhekwe kuqala ukuthi izikole, ngoba uyothola ukuthi isikole sikhahlamezekile kodwa not wonke ama classrooms, kubukwe lapho ukuthi mangaphi lawa akhahlamezekile, okwenzela ba noma ngabe kuzoba ne-overcrowding kwamanye ama-class kodwa zingake zibanjwe while sikulindwe lama mobile classes. Okunye okuyisiphakamiso esisihambisayo eminyangweni ukuthi kubhekwe komakhelwane ukuthi awekho yini amasonto ongakube akhona angakwazi ukusetshenziswa kunye namawolo, ukuze nama-TVET colleges akhona ezindaweni, ukuze kucelwe njengoba sazi ba ama-TVET mhlawumbe azobe engekavuli ngaleso sikhathi mhlawumbe for 1 week kusalindwe umnyango ukuthi uthole lama mobile classes, unless umnyango ungathi akhona ama mobile classes abevele ehleli bebengekakuvezike lokho. Nama Russia imbiko ithi njengoba nje ezinye izikole ziphangiwe nje kungenzeka ukuthi abazali laba abalekelela ngeimali ukuthenga izinsiza zakufunda ezikoleni bangakwazi nabazali ukuthi ke barobhe izikole bayigqekeza. Asikwazi ukuthi sithi abazali abagqekeza, kumkhubo omumbi nje osowujwayelekile lo ukuthi makuvaliwe izikole zibe seziyagqekezwa kakhulu. Kodwa esiyayisikusho thina njengesathu ukuthi abantu abagqekezayo whether babazali noma basibona abazali kodwa baphuma khona emiphakathini eyakhele lezi zikole, ekuyibona abantu ofanele ngakube bayakwazi ukuthi baprotecte noma bavikele izikole. Kodwa ke njengamanje kulonyaka esikubonayo nama reports esiwatholayo athusayo, ilapho uthola ugqekezwa isikole bese kuntshontshwe i-stationery ama exercise book. Asazi ke lokho ukuthi kwenzeka kanjani, ukuthi umuntu mayiwantshontshe usuke sezowenza njani. Ilapho ke sokungasondela ekubeliveni ukuthi mhlawumbe ingabe kunokwenzeka ukuthi kunabazali noma mhlasimbe abantu abafuna ukuyodayisela abazali njengoba kunzima kangaka. Kwezinye izikole vele kukhona la bese kukhishwe khona ama instructions ukuthi abantwana abathenge, even though kufanele kuthiwe abantwana i-stationery basithola ezikoleni kunye nezinye izinto nje eziyinsiza zasezikoleni. Kodwa ke esiyayisikusho ukuthi asisebenzisane ngokubambisana nemiphakathi, abazali nabantu nje basemphakathini ukuvikela izikole ukuze ingandi lento noma inqotshwe lento yokugqekezwa kwezikole ngoba ilibazisa ukufunda nokufundiswa kwezingane zethu. Sibonile ke futhi nanyaka enye nibhikisha nina njengenyunyana isathu ngesikhathi ke sokuhlolwa kwabafundi kokuphela konyaka. Kungalindeleka yini lokhu ke namanje ngenxa yakho konke lokho sekwenzeka njengamanje?
impela kuzokhumbuleka ukuthi ngo-October ngonyaka odlulile kuze kuNovember besixoxisana nomnyango ngeindlela ke ezahlukahlukene ezifaka yona imbhikisho, kodwa imbhikisho yethu kakhulukazi yayi infonywe ibona oprincipal kunye nothisha ababekade besho ukuthi azikho insiza kusebenza noma imali ebefayile kuthiwe umnyango uyihambisile ezikoleni eyayibizwe ke ngokujwayelekile kuthiwe ama-norms and standards kuyi-financial support, njengoba sazi ukuthi izikole zethu eziningi KwaZulu Natal zama-no-fee schools. But ke njengoba kuvulwa konke sasikwenzile imizamo esasiyenzile ngonyaka odlulile kuze kube izikole ziyakhokhelwa noma ngabe zazikhokhelwe ke imali engaphelele, njengoba unyaka uqala yenye yezinto esinovalo lwazo ngoba asikwazi amaholidi othisha omkhulu besifonela bebuza ukuthi ikhona yini improvement ekhona, bayithola nini imali ngoba banovalo lokuthi uma ngaba kuvulwa bazovula benani njengoba amabhenki wabo ama-bank accounts engenalutho, and lokho kuchaza ukuthi iy'nsiza kufundisa nokufunda azizukwazi ukuthi zibe khona. Njengenyonyana ke isathu siye sahlangana ngesonto elidlulile ngomhla ka-7 sawubiza umnyango ukuthi akuzosixoxela ngey'nhlelo zawo ze-preparedness noma ukuba ready for ukuthi izikole zivule, and besibalula ke izinto eziwu-3 ikakhulukazi ukuthi ama-norms and standards akhokhwa nini, i-safety and security imi kanjani, eziphi iy'nhlelo ezintsha abeza nazo kulonyaka ukuqinisekisa ukuphepha kothisha kunye nabasebenzi bebonkana nabafundi. So yilezo zinto nokuthi i-stationery nama-textbook kwenzakalani, sebehambisile yini ukuze ngabe sikwazi ukuba ne-confidence yokuthi come Wednesday bonke abantwana kuzo zonke izikole basezingeni elifanayo lokulindela ukuthi bafundiswe nothisha abaredi. Singakuveza ukuthi umnyango uvezile iy'ngqinamba abasabhekene nazo ngoba kwangonyaka odlulile babevele beshilo ukuthi into ebakhahlameze kakhulu ngokwezimali ukuthi umnyango at a national level kwa-finance awuzange ubanikeze imali ababekhokhele ngayo ukunyuka kwama-salaries abasebenzi, babethenjisiwe ukuthi bazoyinikezwa leyo mali. Sithole ukujabha okukhulu uma ngabe besirephothela ukuthi leyo mali abakayitholi, kwabasobala-ko ukuthi zizovulwa izikole kusewulolo sizi bekade kuyilona ngonyaka odlulile. Siye saxoxisana sabona-ke njengenyonyana ukuthi asidlulele phambili siyoxoxisana nomnyango wakwa-finance lapho siye saxoxisana khona ukuthi abazame phela balekelele ngoba i-crisis le uma ngaba kuzovulwa izikole izingenayo imali. Sixoxisanile nomnyango we-finance ukucela ukuthi banikeze umnyango we-department noma benze i-intervention ukuze kulekelelwe i-Department of Education. Siyajabula-ke njengoba manje sesiyazi ukuthi sibuyeke nezinto ezipositive ngoba umnyango wakwa-finance uthembisile futhi sawubona ngokwezithombe bezipostwa i-Department of Education ukuthi besebenawo lo mhlangano obowukhonvinwe i-Department yakwa-finance ukuzochecka lezi zinto besikade sikhala ngazo. Njengamanje silindele ngokwezithembiso ukuthi izikole zizokwazi ukuba ziyithole imali. Leyo yinto iyodwa yenza ukuthi kuqalwe on a good note, even though singezwa lutho-ke nge-security nanokunye-ke ngoba even ama-issues e-station ayediliviwe ezikoleni, but ikhona izikole bezisalinde ukuthi zithole le mali ukuze zikhokhele ama-providers. Yilapho la sikhona kodwa likhona ithemba ukuthi le mali izokwazi ukuthi ifakwe, and siyancoma ukuthi sibe proactive njenge-union ukuyo-engage, singakhulumisani nje nomnyango wezemfundo kuphela kodwa sidlule siyokhulumisana nanomnyango wakwa-finance. Sibonga kakhulu-ke noma Russia nje sethembe ukuthi-ke konke kuzohamba kahle-ke ney'kole ey'vulwe kahle abafundi baqale kahle nasey'koleni. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Lewo-ke mbukeli bekungunoma Russia Caluza exoxa nathi-ke kabanzi ngokulungela kothisha ukumelana nesimo esingesihle sey'kole KwaZulu Natal ngemva phela kokukhahlanyezwa-ke ziyikhukhula. Kanti-ke mbukeli imizamo yethu yokuthola umnyango wezemfundo-ke KwaZulu Natal ayibanga impumelelo. Sithi nje-ke qu ngasey'tolo emva komzuzwana siyabuya. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Ubuhle Ngcobo ke waseWitbank imvume yaziwa kakhulu ngokucula umculo we-Afropop. Waqaphela ke ukuba italente yakhe yomculo eneminyaka esi-7 xa wathi ke wangenela ukhuphiswano lwetalente zesikolo waluphumelela. Ukusukela ngoko ke zange aphinde ajonge ngemva nanjengoko ke eye wacula kumaqonga ngamaqonga. Namhlanje ke ulapha kwiqonga lalapha ekhaya Jikelele ulapha nathi studio sake sive ke ngohambo lwakhe lomculo. Buhle
Thank you for having me. Ngiyabonga ukuthi nanamkela namhlanje. Unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nami. Wamnandi umculo siphe wona namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Wow. Ndiyeva into yobana uhambo lwakho lwaqala apho wazibona into yobana jonga ndiyakwazi ucula wangenela ukhuphiswano esikolweni waphumelela. Ndiyafuna uqonda into yobana ngoku uthe wabe kanti ukhetha umculo we-Afropop. Kutheni nje wakhetha lo mculo? Into yomculo into vele ngakhula ngayo kodwa ekhaya abazali bambe basidlalela umculo wegospel, so ngikhule ngomculo wegospel kodwa mangikhula nami ngizama ukuzwisisa ukuthi ngumhlobo womuntu, ngabona ukuthi no Afropop ngithandela ngoba ngikwazi ukuzi-expressa ngendlela ezihlukile, whether ngifuna ukukhuluma ngothando okanye ngendaba zomoya, whatever it is engifuna ukukhuluma ngayo, Afropop iyavumela ukuthi ngenze kanjalo. Yeah. So lilonke uyathi into kubana iyakuvumela into bana ube versatile, ukwazi ukuchukumisa nemiba yonke ofuna ukuyichukumisa. Yes, into engithandayo nge-Afropop nakhona ukuthi ngisho nje njenge-artist angeke ngisho ukuthi ngumculo we-Afropop kodwa I think currently ila ngikhona in my journey, ila ngikwazi khona uku-expressa into engifuna ukukhuluma ngazo kodwa hayi ukuthi ubuhle bomculo wenze Afropop kuphela. Ubuhle bomculo uyenza nje izinto ezahlukileyo. And ngo-2005 waphumelela pha kwi-Basadi Music Awards njenge newcomer of the year. Sentsho phakathi kwe-achievements othe wabenazo into bana urecognize yiBasadi, yathini lonto ungathi mhlambe kwaye influence enjani ijourney yakho ukuzawuthika ngoku? Yeah. Yazi mangithola indawo zokuthi nginominathiwe bengijabule kakhulu, bengithukiwe nakhona ngoba like lento yomculo iza nama challenges amaningi yabo. So when you find ukuthi no kukhona nje okuhle okuzayo uyongifike ngijabule kakhulu nakhona it was a big honor because it was the first ama awards weBasadi, so I was very happy ukuba part of it, very honored indeed. Wow. And when you umamela umculo wakho like kwingoma yakho yokuqala uthetha ngethongo, eyesibini kulapho unqenqeza usithi into bana umsamo xhela ibhokhwe xhela inkukhu. Ndiyafuna uqonda into bana because usebenzise negama elithi uxhumana, which I find very interesting. Ndiyafuna uqonda bana as an artist yonke lento i-influence enjani ijourney yakho, and how do you maintain that connection sikweli lizwe siphila kulo apho kubonakala ngathi mhlambe izinto ezibumila kunjalo zizinto ezithabu, izinto zakudala, uyimaintaina njani wena lonto njengecisa? Ngasho nje indaba yokucula ngabaphansi izinto zomoya yafika ngoba nami personally I was going through journey yami yomoya, like I was still discovering ukuthi kahle kahle ngikholelwa kwini, like being explore. It was after, I'm sure a lot of people ngonyaka ka 2020 during i-COVID ngoba besivalelekile bowufosteka ukuthi uzibheke uzazi uzame nje you know ukuzwisisa ukuthi ubani kungani ulana emhlabeni into enjalo. So ngasho ukuthi the journey is still continuing, kodwa bengifeel ukuthi kuyinto engifuna nje ukucula ngayo because after indaba ye-COVID there was a lot of people like ingintanga zami sabona ukuthi no kahle kahle akusiyona into okumele ukuthi usabe ukukhuluma ngayo indaba zomoya, because njengobusho mandulo bekuyinto nje efihlwayo, mawukhuluma ngendaba zabaphansi ubhekwa kabi izinto ezinjalo, but after unyaka we-2020 kwahluka. Yes, kwahluka. Usathi 2020 ndiyafuna uqonda bana abantu intoni mhlamba bangathi bayilindele kuye ubuhle, intoni oyiphekayo ekitchen, ngawaphi amagcisa othi jonga as artist ngathana mhlamba into bana di collaborate nabo?
No, ngasho ukuthi abantu balindele like jam session yabo into engifuna ukuyenza just to sing live, connect with people ku stage, ngikwazi nokuxhumana namanye ama artists. Ama collab akhona okwamanje ngisebhizi ekitchen nominye musician kuthiwa uThemba N Music, kodwa ake sibone ukuthi unyaka lusiphatheleni nizobona nani. Yes, abantu bakufumana phi kumaqonga onxibelelwano xa befuna unxibelelana nawe, abanye befuna ukubhuka, abanye nje befuna nje into bana nje babe nodliwano ndlebe nawe. Okay, no ngikhona ku social media, ngikhona ku Twitter, ngikhona ku Facebook, ngikhona na ku Instagram, handle yami @buhlewomculo. @buhle womculo. Ngiyaqonda bani khona nemculo osiphathele wona kuleni yure esiza kuyingena, right? Yes, ikhona. Ayike iqonga ndilizawulishiyela kuwe. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.